ibi byabaye twari tumaze umwaka tubifite tuzi ko bigiye kuba. Byagenze gute rero kugira ngo muyibone imbere y'abandi? Ubuzima bwose umuntu abayemo Yego. akunze kuba afite imirongo migari akoreraho. Iyo uri umucuruzi ugira inzozi zo gucuruza ukagera ku bikomeye. Yego. Natwe kubera ko inzozi zacu ari ugusenga, iyo dusenze Imana iraduhishurira. Ni muri urwo rwego rero twarimo dusenga Imana iduhishurira imigambi yayo. Ko bino bintu bigiye kuzaba. Kuko ibi byose ni umugambi w'Imana. Imana itubwira ko ibi bihe tugiye kubyinjiramo, Goma izofatwa n'Ubukavu bugafatwa, ndetse n'ahandi. Abantu gusa ko barareba hano, ariko n'ahandi na nyuma ya Goma na Bukavu gufatwa hari n'ibindi bice byinshi bizogenda bifatwa. Nabyo bizoba tombe. Kongo tombe. Yes, ndagusohoje nkwifurije igitondo ciza webuke ndetse nawe bugorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ngushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV, tugushimiye nawe tureba ukaduha n'ibitekerezo, ariko ugenda utekereza ikintu cyo gukandaho rimwe, hanyuma ibintu bikomeze bibe byiza. Amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Mbaye kaze mubane natwe mu kiganiro tugiye gukora, ndi kumwe na Mutumishi. Noneho n'izina nkubatije niko nzaza kwita Mutumishi. So bwa mbere tubanye kandi se n'ubwa kabiri. Ari ryo babambaye. Iri missionnaire. Missionnaire Mutumishi. Reka dutangire tukwakira. Murakoze cyane kutwakira. Hano kuri Ineza Live TV. Twari tumaze nk'iminsi tutabonana. Hari haciye iminsi, ariko turashimira Imana ko twongeye kubonana tukiri bazima twese. Kandi urumva duherukana umwaka ushize. Ese harya? Duherukana 2024 mu kwezi kwa11. Tugize igihe. Hafi umwaka. Kabisa tugize iminsi tutabonana. Ariko turabyishimiye kongera kubonana. Twizere ko mwambutse amahoro. Umwaka twawambutse neza, dushima Imana. Turi no mu bihe byiza byo gusenga no kuramya Imana. Yego. Umwaka wasoreje hehe? Umwaka nawushoreje hano muri Kenya. Niho nawusoreje hano Kasarani. Kasarani mu itorero rishunzwe n'umushumba Ngarukiye muri Ebeneza. Niho nari mfite ubutumire umwaka, niho nawusoreje. Byari byiza ko ndamubibona. Twari mu bihe byiza rwose byo kwiga ijambo ry'Imana no gushimira Imana. Yego. No kwiragiza Imana kugira ngo twinjire mu mwaka musha dufite imigisha y'Imana. Uyu mwaka rero mwinjiranye izihe ngamba? Uyu mwaka ingamba ni nyinshi, ariko imwe dufite niyo gukomeza kwizera Imana. Yego. No gusenga no kugeza ubutumwa bwiza ku bantu benshi batarakizwa. Gushaka imitima itarizera umwami Yesu tukayibwira ubutumwa bwiza bwa Kristo. Abantu bakizera. So ubwa mbere rero Eva Gatabazi tumwakiriye kuri Ineza Live TV, ni inshuti y'urubyiruko niko nababwiye, kandi muzamunabona ko namwe akunda urubyiruko, akunda abana bato, abantu bakuru. Noneho tugiye kuza tunabaza nimba ukunda n'abakecuru. Usanga hari igihe umuntu aba inshuti y'abasaza, ntaba inshuti y'abakecuru. Ugasanga undi yaba inshuti ya bamwe abandi, ariko wowe upendo wako ntabwo uzurobanura n'ukuri icyo twubwihamye. Turakizi rwose. Twizere ko famiye basaza ari amahoro. Ni amahoro rwose, bameze neza. Bameze neza. Barashima umwami. Kino kiganiro twizere ko diaspora zakibona. N'ubu ngubu ukora gitegereje. Bamubwiye ko kijemo? Iriya nshuti yawe arabizi ko naje gukora ibiganiro. Ko ntaco nakora ngo nkimuhishe, kuko ni n'umwana wanje, ariko ni inshuti yanje cyane. Kandi ndanamushuhuje cyane. Nuko. Amakuru ni menshi rero hano hanze. Kagira inkuru. Inkuru ya mbere nuko Goma yafashwe. Twari kuvuza impundu, ariko n'ubundi ku mutima ko turazivuza. Mugabo umwe ngo baramubwiye ngo niyicare, ati nubwo nicaye ariko ndahagaze mu mutima. Uko impundu ko turazivuga.
goma rwose. Hari umugabo umwe nza nkunda gukurikirana abanyamakuru nkamwe, umugabo azabitaho ni Magashi yego. Niwe ukunda kuvuga amakuru akavuga ngo tombe, ngo goma tombe. None nabonye banditse ngo hari bageze sinzi ngo Nyabibwe tombe, naho gahafashwe, ngo naho hafashwe. Impundu zo ni nyinshi, kuko turabona ico Imana yavuze kigiye kugera ku mwanya wacu neza. Impundu ni nyinshi. Amakuru maze iminsi mbona kuri social media nuko ibintu byabaye ingarishize, reka ariko tuvuga we wari umaze umwaka warabibonye. Ibi byabaye twari tumaze umwaka tubifite, tuzi ko bigiye kuba. Byagenze gute rero kugira ngo muyibone imbere y'abandi? Ubuzima bwose umuntu abayemo yego akunze kuba afite imirongo migari akoreraho. Iyo uri umucuruzi ugira inzozi zo gucuruza ukagera ku bikomeye. Yego. Natwe kubera ko inzozi zacu ari ugusenga, iyo dusenze Imana iraduhishurira. Ni muri urwo rwego rero twarimo dusenga Imana iduhishurira imigambi yayo, ko bino bintu bigiye kuzaba. Kuko ibi byose ni umugambi w'Imana. Imana itubwira ko ibi bihe tugiye kubyinjiramo, Goma izofatwa n'Ubukavu bugafatwa, ndetse n'ahandi. Abantu gusa ko barareba hano, ariko n'ahandi na nyuma ya Goma na Bukavu gufatwa hari n'ibindi bice byinshi bizogenda bifatwa. Nabyo bizoba tombe. Kongo tombe. Biriya bintu rero hari igihe umuntu abivuga bakabona ko ari nk'amaryogo cyangwa se nyine karapfa nayo kuvuga ibintu adahagazeho, ariko wowe nabonye akavideo kawe ukuntu, kandi ngine kamaze nk'igihe, kamaze umwaka. Iriya kanisa bivugemo riri muri kanisa? Nari muri Grace Tabernacle hano Kasarani. Niho bivugiye? Niho nari ntaramiye. Mbona wabwira n'umusaza tuwe muze baronga yingira ngo kurabyumva. Naragakurikiye kose. Ndakiye ku munsi ubivuga ntababihaye agaciro cyane. Uwo munsi byavuzwe ntababihaye agaciro cyane. Usibye ko byaciye ku mbuga nyinshi zacu z'ubwoko bwacu, abantu benshi bagenda bavuga amagambo mabi. Benshi. Yego. Abenshi bagiye bavuga amagambo mabi, abandi bavuga meza. Mbese nyine muri iryo jambo uvuze nko gusa n'ababinenga ko bitazabaho. Bamwe bakavuga ngo kuriya ngo ni akanyanga banyoye, bavangiwe, ngo bavuze ibitari byo. Abandi bakavuga ngo abapasiteri ngo bakwiriye ngo kuzoza bafata ngo umwanya wabo, ngo bakaza bakinga amakanisa, ngo bakimira abantu bari nkuko kwacu baye bavuga ibyo, kuko twe ntibatubonaga nk'abantu bafite ubwenge, babitekerezaga ko turi nk'abasazi. Kuba ngo uvuge ngo Goma igiye gufatwa na Bukavu, usibye nyine umuntu uri mu bihe byo kumva Imana niwo ubyumva, ariko undi wese uri hanze andehoro y'iryo jambo biragoye ko yobyumva. Ese ririya jambo ngira ngo nimba tutarebye nawe mwarivuze mumaze kubyina igisirimba? Twari mu gisirimba. Byari byagenze kugira ngo ari amagambo yavuge? Twari mu gisirimba cinshi, mu muriro, mu mbaraga z'Imana cyane. Abantu bari bamaze kuramya no guhimbaza Imana. Ubundi iyo abantu bamaze kwinjira muri uriya mwuka wo kuramya no guhimbaza Imana, dutegerezwa kumva Imana ikivuga. Gusa abantu benshi bazabikora ariko badafite uwo mutima wo gukenera kwinjira ngo bagere mu bwiza bw'Imana, noneho bakurure bumve icyo Imana ivuganye nabo. Abenshi bakabikora nko gushusha umubiri n'amarangamutima, siporo. Ariko nje twaramije Imana uwo munsi, nza nibuka ishati nari nambaye, n'ubu urebye kariya akavideo ukakitegereza, mbese ni ukuvuga ngo ishati yari yahindutse gusa amazi, kugira ngo bari bavuye kumbatiza muri Yorodani, yari yarobye. Noneho haza kubaho imbaraga nyinshi, umwana umwe w'umukobwa yandika amandiko, ngo ayandike, niho iryo jwi ryaturutse muri ya mandiko, wa muntu ayandika, wa mwana w'umukobwa. Za mpano z'umwuka wera zimuzaho n'ubwiza bw'Imana, iwahishurirwa kwandika amandiko, naje mpishurirwa ijwi mu mandiko.
rivuga ko Goma n'Ubukavu bigiye gufatwa kandi ubwoga byari kure. M23 nibwo yari gifata Bunagana ntahiragera nta hantu yari yagera, bari bakiri muri Bunagana gusa, nabwo bazi ngo barabakubita bayibakuremwo vuba basubireyo. Nibwo wabivuze icyo gihe Imana yabivuze. byama bigenda biratura umwaka urashira, batangira umwaka wa kabiri zaravuzwe. Ni ukuvuga ngo Goma na Bukavu bigiye gufatwa imyaka ibiri iruzuye ngira ngo, cyangwa ndiruzura neza. iryo sezerano ritambutse, iryo sezerano ririho turifite, turi muri izo ntambara nyine. gusa rero hari umwana umwe nigeze kumutekerezaho, ndanamushuhuje kabisa, ari muri Amerika, yitwa Piripiri. Piripiri uzokurikirana aya makuru ndagushuhuje wa. Ni nkawe wabaye ububiko bw'iyi video, kuko niwe wagendaga ayigarura kenshi ku mbuga. Tiyageze amara nk'ukwezi nkabona arayikubiseho, ndabwira ariko sha urankunda cyangwa uranyanga, uzoza umugarura ino video ugume gutuma abantu bantuka, kandi izo mbuga zose nabaga nziriho. Kareka abantu bakavuga ibyo bavuga, mpaye numva bandika bagira bawohereza amarikodi bayipfobya, bavuga ngo kuriya ngo Gatabazi, ngo kuriya ngo amaze kunywa akanyanga. wigeze ukanywa se? Itarakizwa wigeze kukanywaho. akanyanga be nakahe? Kanyanga k'ifizi. Ni inzoga iyo ngiyo. Noneho uwo mwana akagenda umunsi umwe, ndabatara ko uwozo sengero no mwana ino video akayibura, umunsi umwe agasanga yabaye delete. Ndavuga ngo woje mu ihuduma nkayisengera. Imana yabivuze yonanirwa kugenda ngo ifyo ndahantu cyangwa na wabyibagirwe akoreho izime ayibure. Ariko kandi hako yari kuyibura n'ubundi yari kuri YouTube. Ryari isezerano ry'Imana. Nukuri uyu muvandimwe ndamushimira, nubwo byari byashatse nko kumbabazaho. Ariko nyine yari amagambo y'abantu. Twatinyaga ico Imana yavuze, ariko twangaga kugira uwo twovugana tukanduranya. Ariko Imana yaradufashije ico gihe. Imana impa ijambo ryo muri Luka gice ca mbere isura ya mbere ni verse ya 37 ivuga ngo nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Umuntu wese yageze avuga ico avuze kohereza ico gipande cyo cyanditswe. Unenze ya video yayinenga ukamuha ico gipande, uvuze ngo buriya no busazi ngacohereza ati soma. Warugamije mbese nko kubacecekesha? Oya, nari ngamije kugira ngo babike, ariko igihe bizosohora bazibuke. Ndatekereza ngira ngo umuntu wese wasomye icyo cyanditswe uyu munsi karabibona. Nuko rero nirindaga gusubiza nkanje, ngakenera gusubiriza mu byanditswe byera kujya kwa Yesu, kuko niho numvaga imbaraga ziri. Muri kamere y'umuntu, umuntu yo gutuka, naje nabaye umuntu nkawe, no musubiza ibirenze ibyo yantutse. Ariko kubera abo turi bo n'umurimo dukora w'Imana, twirindaga kugira uwo twobangamira. Hari akantu nabonye kavuga ngo gutukana ntibigora, ngo hagora kwihangana. Nico kitukiza kigora abantu benshi. Kuko iyo wihanganye ugira amahirwe 100% yo gutsinda urugamba. Uko nukuri. Kugeza none cyangwa kuri uyu munsi, hari umwe muri bari abagabo waba wakwandikiye akubwiye ati ibyo wavuze koko twabibonye, ndavuga bari kuri Goma benshi. Muri bari abasirikare bakubwira ko benshi ko baranyandikira, abandi twaravuganye. Bakubwira gute ubwo? Urumva bavuga byinshi. Ni byiza. None uradukirinze ngo bavuga byinshi byiza. Ko baravuga byinshi kandi byiza. Byinshi byiza. Nubwo turajayo. Ko ndaje Goma gushima Imana. Uzaja gushimira Imana Igoma? Igoma nzohakora igitaramo cyo gushima Imana kubera ibi bindi Imana yavuze biraba. Niba ibukavu nibirangira nzoje ibukavu. Nibagera mu Minembwe nzoja no mu Minembwe. None ugiye kuba ese ko twabyita ngo n'umusenzi wabo, ugenda ubaha amaherekezo. Niba bikenera tuzofatanya.
uzi ugenda ubaha amaherekezo. kandi batabikenera kubera ko imana yabivuze nje mfite uwo mutwaro wo kugenda bafite uburyo bakora umurimo wabo wa gisirikare barwane barase basafishe bakora umuganda nka kuriya ejo bundi biro bawukora kandi turanabashimira abayobozi bacu bari imbere. Nabonye ukuntu Colonel Nanga afashe igitiyo aha yakora umuganda ndavuga ngo M23 oye twirwaneho oye. Nabonye abantu bakora n'indirimbo narayikoze reka tukivuge wenda tutaragisimbuka. Iriya ndirimbo yaje gute? Iriya ndirimbo yaje nkiyerekwa nayo. Waricaye urandika cyangwa ni yahise ikuzamo gusa? Naricaye ndandika ariya magambo ndayandika nja muri studio ndarikodinga ndaririmba indirimbo yabo, indirimbo yatwirwaneho na M23 ibabwira ngo songa mbere songa mbere. Yabagezeho iri ku isi hose. Iyo yihereza kumwe muri bari abayobozi ukavuga ati ngaho nimukomeze musonge mbere, barayifite amashusho tuyakoze byari sinshidikanya ko nabo ibyo ari byose ngira ngo YouTube barayireba, ariko se barafite umwanya baba bawufite wo kuri YouTube cyane. Amashusho rero tuyakoze byari amashusho buriya umuntu azagira igitekerezo ariko ukaba udafite ubushobozi. So urumva nagize iryo yerekwa n'ubu nifite n'izindi ndirimbo zabo zizagenda zikurikiraho nyuma za M23 natwirwaneho ariko ubushobozi nibwo tutarageraho. Ariko ndashimira abantu mu by'ukuri bazakurikirana ikiganiro cyacu n'ubundi ndabizi ko badukurikirana benshi. Dufite itorero rinini yari dukurikirana ibihumbi by'abantu, turabashimira turabakunda kandi duhora tubasabira ku Mana. Hari abafashe iya mbere bemeye gushigikira inzozi zacu kugira ngo badushigikire dushire izi ndirimbo mu mashusho. Barahari banyandikiye banambwiye. Ariko iriya ndirimbo uzayikorera hariya uzayikore muri kumwe n'abari abagabo zirantware amashusho tuzayikorere kuri Goma cyane niho heza turi kumwe nabo nabyo byoba turi kumwe nabo nabyo ni byiza tuhatujana se cyane. Wosigara gute? Tuzayikorera Goma ino ndirimbo. Umuntu uzosigara ino ni igitambambuga, ariko umuntu wese muzima udacitse amaguru ufite uburyo bwo kugenda agomba guhaguruka akagenda. Nabanye bavuga ati rero abasore bari hirya no hino mureke kurebera, yego muze dukomezanye n'abandi cyane rwose. turabikangurira abantu bakiri bato bagifite imbaraga. Iki ni igihe cyacu cyo guhabwa kiriya gihugu. Ubundi twari tukirimo ariko tutagifite. Ariko kiriya ni icyacu tugiye kukigira icyacu. Umuntu wese agomba gutanga umusanzu wo gukorera igihugu. Uko niko bimeze kandi tugombe birebe buri wese rwose, usibye umwana w'igitambambuga utobitekerezaho utanafite n'imbaraga zo kugenda. Ariko umuntu wese muzima uri nk'uku kwanje nawe agomba kubitekereza bikamuraza ku ijoro agahaguruka akagenda agatanga umusanzu we cyane kubw'igihugu. Bukavu rero tuyitege nawe ko tugiye kwicaramo cyane vuba cyane ahangaha mu kanya twako dusenga Imana yabitubwiye yuko Bukavu tugiye kwicaramo. Iratubwira ngo vuba ahangaha Bukavu turaba tuyirimo. Ese buriya nk'iyo musenga Imana igende baha amerekezo y'agace kamwe mwakageramo ikabaheza ayakandi cyane. No kuvuga ngo amerekezo yanyu ubunyine jewe Imana ubunyine abusole ndiho pansengeraho kandi mpambaza umwanya ku wundi. Kimwe nukungira ngo namwe niko bimeze. Kuguma gukurikirana amakuru ko bihaye bigenda. Jewe abusole mpagazeho map mpangenderaho niyo masengesho. Buri kanya ndi kwivi ko ndasenga mbaza Imana bivuye aha bavuye Nyabibwe bagiye gukora iki barashika mu Bukavu bigende gute. Nuko niko tubadusenga kandi ko turanasenga ngo n'abacu bose bari hirya no hino mu marejo ya Kongo Imana ibaramburira ikiganza cayo ibahisha ibarinde inkotano n'ubugome n'imigambi y'abanzi bafite kuri bo. Uko nukuri ko turasenga nta giciza kizanesha iki turasenga. Hari abantu b'Imana baye basenga cyane. Ibukavu rero Imana yavuze gute? Imana yavuze ko n'ubundi
ari ugufatwa. Mm. Bukavu nayo bagiye kuyifata bagiye kuyifata cyane. Eh. mu minsi iri imbere tuzotarama igoma, indi iri imbere tuje Bukavu mu gushima Imana. tuje gushima Imana gusa. Nibyo nari mvuze. Twebwe tuzoje gushima Imana kugira ngo tweyure umwuka mubi wa Satani wagiye muri kiriya gihugu. Ubwoko bw'Imana buhetse amasezerano bwinjirane umwuka w'Imana, umwuka mwiza, umwuka wo gukunda abantu, umwuka w'ubumwe, umwuka wo kwanga amacakubiri, umwuka wo wirondabwoko ushire. kandi nabonye noneho banabikomeje, twese tuba umuntu umwe, dusangire intego zimwe zo kubaka igihugu no kugiteza imbere cyane. woga ni umwuka ndi wowe urasa amasasu. wowe ni umwuka tugomba gusengera, kuko buri karere kagiye kagira umwuka uhabase. Urabona nka Nairobi yose ifite umwuka waho. noneho wareba kano gace ka Kasarani twicayemo cyangwa ka Umoja cyangwa ka Kayore, hakabaho naho undi mwuka. hari umwuka ubase Kenya, hakaba noneho n'umwuka ugenda uba hejuru y'intara, ni nka kuriya kwa Kongo. rero abasenga Imana babifite mu murimo w'ishaka bazahagurukane natwe, abandi bazadutera inkunga. turi mu mahanga ariko twifuza gukorera ibikorwa byo gusenga turi ku butaka iwacu. duhaguruke dusenge tweyurira uriya mwijima mu gihugu. abashoboye kurwana urugamba rw'amasasu barwane, bahaguruke bitange. abashoboye gusenga bahaguruke baje kwinjira amasengesho hariya ku butaka. tuvumure buriya butaka bwacu, dusenga Imana kugira ngo ibuvumure. tugana ku musozo, ubu nyine nonaha uri kwiyumva gute kubera ko ibyo wavuze byasohoye? tumeze neza, turanezerewe ko turashima Imana nk'ibyo twari tuvuze, ariko tuzoshima Imana neza. i Bukavu hafashwe, ariko byibuza n'ubu nyine hari ukuntu ushobora kuba wiyumvamo kwiza nko kumwenyura cyane, kubera ko ibyo wavuze imyaka 2 igiye gushira birabaye. ubwo hari n'icizere ko n'ahariya tuzahafata ndetse n'igihugu tukagifata. twishima iteka, nicyo Bibiliya idusaba. idusaba ko tugomba kwishima iteka mu bibaho byose, duhore dushima Imana, ngo nibyo Imana idushakaho muri Kristo Yesu. ariko kuva umunsi Goma yafashwe, nagize akanyamuneza, nagize umunezero, habe n'ubu ngubu ndawufite. ariko ko numva kugira ngo neza ngugaragaze wose neza, ngire n'andi masengesho Imana izonshira ku mutima bitavuye mu gutekereza gusa cyangwa mu marangamutima, bivuye ku bushake bw'Imana. ko ndumva nzosenga isengesho mfukamye Igoma riremereye. Imana izampa ubwenge bwo kuyumva no kuyisenga cyane, aho ko ndabona hazaba umunezero mwinshi. noneho turi mu gihugu c'amasezerano, igihugu c'isezerano, igihugu c'abasogokuruza. Imana izivuga n'ubu yari kwitubwira ko hano muri Kenya umuniginigi ugiye kuvuga. abantu bagenda i Bukavu niyamara gufatwa, abantu barakubura bagenda, abasore, abakobwa, abahungu. icyo nasho tucitege, mucitega abantu bagiye kwama bagira gusa gutya. baje gutura se cyangwa baje gutura, baratashe. niko bimeze, baratashe, bazamagenda bahuruke mu Minembwe, bahuruke ku Ndondo, bahuruke mu Rurambo. ni ukuvuga ngo Bukavu nifatwa, Kenya haravanga abantu benshi basubiyeyo. uretse na Kenya n'ibindi bihugu, umutekano no hanze uraburi bose. umutekano, intambara iracahari, ariko igihugu kigiye kuboneka. kuko impamvu zadukuye iwacu zigiye gushira. tugiye kugira amahoro dutahe. abantu bari muri Kenya ndagira ngo murumva ko tugiye gutaha. Tuwabonye ko Trump ahatangira kwimira impunzi, ahubwo ngo nabagiye nani mu buryo butemewe. hari liste yasohotse, ndaza kuyigutumira irebe. yasohotse Trump yasohoye yabo bantu bazogaruka. yavuga nabonye badafite ibyangombwa. nabonye mu Rwanda yavuze abantu 340 ingahe aho bazagaruka
mbonana ibihugu bya afurika byinshi ndaza kuyiguheza uyirebe yagiye avuga ko hari abantu azagarura ni kuri ibyo bitangira kandi Trump ndagira ngo icyo yavuze aza akunda kugikora cyane uriya mugabo nabonye ibintu avuga aza bihagarara aba ari seriye ariko umugabo n'ubundi akwiriye gusa n'ibikorwa aho yavuga uko ni ukuri ariko urumva aba ashaka kugarura niba abandi baceza Mexique ababe n'abagiye bafite ibyangombwa igihe kizogera batahe bano bagiye ari nk'impunzi nabo bazotaha igihugu nikimara kuba ciza bazotaha nikimara gufatwa neza bazotaha kuko ayo ni amasezerano y'Imana ko n'abafite ubwenegihugu bwa Amerika bazagaruka hari igihe abantu bazagira ngo none ngo bageze muri Amerika ngo bafite ubwenegihugu ngo bazoherayo Israel yarahunze iwabo bararuha baraza bacumbikirwa hano i Kampala imyaka ariko igihe cy'Imana carageze bose basubira mu gihugu cyabo kandi abari hanze ni bake abari hanze ya Israel ni bake abenshi barigarukiye abantu bagume babisengere umugabo umwe gusa yarambwe ejo bundi ngo Imana ibanze ngo imureke ngo banze ngo ashike mu bazungu ngo basi ngo akokore ku ifaranga zabo ngo nkake ngo abone gutaha ariko ari amasengesho y'uwo mugabo ari kuri benshi abantu benshi barayafite habe n'uwo mugabo uri aho ku ruhande rwawe nawe arayafite nawe afite amahombo avuga ngo Imana ibanze ireka agereyo ibanze ireka aje gukora ku madolari ese ubundi amadolari ni hatari ndagira ngo Kongo niho hari menshi Kongo hari amadolari none ariya yose bari abazungu bari bafite ara kuri Goma sabe muri abazungu magana bahambirije ariya yose yari ayabo bari bakwiye wabo cyangwa bayahembwe bari muri Kongo bari bagiye kuyatwara ufite igihugu gifite ubutunzi abantu nibaje ku mavi bagisengere gikire uko ni ukuri reka rero dusoze murakoze cyane turagushimiye ko watwitaze tugushimiye ko abanye natwe usibye ko ni mu rugo ahangaha ni mu rugo aha si ubwa mbere si n'ubwa kabiri ni mu rugo dusoza dusenge rya sengesho wavuze rwose murakoze cyane ubundi ibiganiro byacu tuzoza tubanza dusenge ubushize nabikoreye kuri Nyamujereti official ndamubwira ngo jewe ganda umukozi w'Imana uzoza uzana mu biganiro mbanze ngusengere nawe uzuguma gutukana tuzo tuganira ibintu byiza ariko bitari mu ese n'umukobwa n'umugore azatukana Nyamujereti agira nk'inani kandi nawe ndamushuhuje nabona kino kiganiro ndabizi ko kibona yabaye intwari ikomeye cyane ubu yaradutanze niyari ari ku butaka ari kuri Goma yagiye gukora y'umurimo nawe w'ubuvugizi Imana imugirire neza kandi azabikora neza mama yabaye intwari rwose yahagurutse mu gihe cyiza cyane so rero reka dusenge n'ubundi kuko ibyo mwara kumutubaza bijanye n'iyobokamana ntitwarisoza tudasengeye abantu bifite abantu benshi baduhamagaye muri ino minsi abandi batwandikiye no kugeza n'ubu bafite ibibazo byinshi bamwe bashakaga kumenya amakuru y'ubuhanuzi no kumenya icyerekezo naho ibintu bihabigana twarabasobanuriye n'ubundi ko murabyumva naha murabikurikirana kuri izi cano hanyuma hari n'abandi bifuje ko twabasengera kubera ibibazo ndagira ngo mbabwire ngo bizere Imana ntibizere umuntu bizere Imana kandi barebere ku byo Imana yavuze biraba Yesu yigeze kubwira abafarisayo arabwira atari ku bundi nubwo mutemera ibyo mbabwira ahubwo ntimwokwizera n'ibyo mpaye nkora ko mpambazurira abana bapfuye kabakiriza abarwayi basi niba mutizera n'aya magambo mpambigisha y'ubwami nimwizere murebeye ku bikorwa ibyo ibiha bikorwa n'Imana mubyizerereho mubihagarareho hanyuma dufatanye gusenga Imana ikora igitangaza ku buzima bwanyu abaduhamagaye bashaka ko tubasengera twafashe uyu mwanya kugira ngo tubasengere rero mwizere Imana kandi Imana iraza kubagirira neza kadusenge data uwera nyagasani Imana mu izina rya Yesu Kristo duciye bugufi imbere yawe tukuzamura ibiganza k'ikimenyetso cyo guca bugufi ikimenyetso kigaragaza ko tudashoboye ikimenyetso kigaragaza ko nta mbaraga tubifitemo ariko kandi dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga
iyo duhaye imbaraga turashobozwa, iyo duhaye imbaraga udutera intege. Mwami Yesu ndagushimiye kuko turi hano uyu mwanya. Iki kiganiro twari ko tuganira ni ikiganiro kijanye n'iyobokamana, niyo mpamvu dufashe uyu mwanya kugira ngo dusabire aba bavandimwe bose bafashe umwanya wo kudutekerezaho, bafashe umwanya wo kutwandikira, bafashe umwanya wo kutuganiriza baduhamagara. Harimo abafite ibibazo bitandukanye. Mana urabizi, Bibiri ijambo ryawe rizarimbwira ngo ijambo ritaragera ku isonga ry'ururimi rwacu ngo uba wasanzwe wamaze kumenya ico umuntu yagambiriye kuvuga, kuko wowe uri Imana imenyera kure, ntuzi ureba nk'abantu, kuko abantu tureba hano inyuma gusa, ariko wowe Mana uzi ureba mu mutima, ukamenya igitekerezo kiri mu mutima w'umuntu, ukamenya n'ico umuntu ashaka kukubwira. Mwami Yesu, rero aba bavandimwe bose tubazanye muri iyi ngobyi y'amasengesho uyu mwanya mu izina rya Yesu, kuko arico gihe washatse. Hari abari kure yacu Mwami Yesu tutoramburaho ibiganza aka kanya, ariko kubwo kwizera Yesu Kristo no kwizera ijambo data yavuze, waravuze ngo tuzarambura ibiganza byacu ku barwayi, ngo nitubasabira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ngo bazaba bazima bazakira. Gushime bakuramye baguhimbaze kubwo kwizera umwana w'intama w'Imana, kubwo kwizera Yesu wapfuye akazuka, kubwo kwizera imbaraga z'umusaraba, kubwo kwizera ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Mu izina rya Yesu mpagaze muri ubwo butware bw'ijambo ryawe, ndategetse kuri aba bavandimwe bafite ibibazo by'uburwayi, bafite ibibazo bibabujije amahoro, bafite izi ntambara baye banyuramo, bafite ibi bihe by'umwijima bibagose, bafite ibi bihe by'amajwi amaze gutuma biheba, bafite ibi bihe bibagose byabamaze imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndasabye kugira ngo igicucu bwiza bw'Imana kibazeho, kandi n'ikiganza c'Imana ciza n'ukuboko k'Uwiteka gukora imirimo kurambure, gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwabo. Wazuye abana bari bapfuye, wahumuye impumyi, wakoze ibitangaza, wakije abarwayi benshi. Mwami Yesu, habe natwe ubwacu twebwe abaraha kuri iyi mikoro, wakoze imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu. Turi ubuhamya ubwacu kuba tuhaye tugenda n'ubuhamya bw'imirimo yawe. Wadukuye kure, watugiriye neza, twabonye ineza yawe, wadukuruje ineza yawe. Mana uratwiyegereza, udushira hafi yawe. Uravuga ngo uri mu ruhande rwacu ngo nta mubisha, tagiduteye ubwoba, kuko turi kumwe nawe. Ndakubita hasi imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Twari kuvuga buri umwe wese mu izina rye, ariko Mana wowe uzi bano bantu, kuko ni wowe wabaremye, kandi akaba ari wowe uzi ibyifuzo biri mu mitima yabo. Uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umuntu wese umuco w'Uwiteka umumurikira umugereho. Ndasaba kugira ngo ijuru rikinguke ku bwabo. Bibiri ijambo ryawe niko rimbwira ngo icamba ijuru rigakinguka, icamba ugasatura ijuru ukamanuka Mana, ukaza mu bwoko bwawe bufite iyi misozi miremire ibateye ubwoba, bufite iyi misozi miremire ibaraje inshinga. Mu izina rya Yesu, ababanyura mu gikombe cy'imibabaro, ababanyura mu gikombe cy'akaga, ababanyura mu gikombe cy'uburwayi, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Yesu wampamagaye, Yesu nizeye, Yesu tugendana, Yesu uganira nanje, Yesu wumva gusenga kwacu ukagukora. Haleluya Yesu, ndagushimiye kuko buri umwe wese umugeraho kandi ukamusura, ukabaha ihumure ryawe rikabageraho, bakagubwa neza, bakitera hejuru, bakagushima. Tuzafatanye nabo kuvuga amashimwe n'imirimo n'ibitangaza Uwiteka Imana yacu uzukora. Ndagushimiye kubyumva no kubikora, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dusenze twizeye. Amen. Amen. Wakoze cyane. Murakoze cyane, murakoze. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze yagura impano yawe. Asante. Uzagere kuri byinshi. Amen. Tima amafaranga mu ikofi. Yes. Bizacu nakagaruka. Ciao ciao. Bye bye. Amen.